sonnajo on si a jo'anike hoorema a mijitike wallahi ko bandira e ma worɓe ɓe woni wadde kon ko modi ma woni wadde kon a taway an sonnajo on a tenata wadde ɗum ɗon fof fi kala hande ɓen nayi worɓe ɓen e rewɓe no fota ko Amérique ma enen leyɗe porto waɗi ɗum par ce que worɓe ɓen ɓe wonti joni fayda sonnaɓe andi si worɓe ɓen ƴetti place rewɓe ɓen rewɓe ɓen ƴettay place worɓe ɓen automatiquement kono si tawi gorko ittata dépense hay suudu o yoɓata joddi suudu ma ko yon sendu foton tek e siɗa mari bandiraɓe worɓe ɓen ɓe haajaka e famille ma o ko an sonnajo woni wadde ɗi fof andi hara ƴetti place worɓe ɓen ko ɗum wasino innede joni no fota sina ɗum Allah kanko ko wiyanen ka qur'ana par ce que min ñande woɓɓe no yewta ɗo ha ɓe inni mi anda ko ayeje jelu no ari ka qur'ana holli wondema worɓe ɓen e rewɓe no fota la ka ibada ka rewgol Allah ɓay dewal Allah ngal fop ala ko satti dewal Allah ngal fop e mara ko satti ko ɓuri sattude e ko wiyete kon Allah no rewede fof ko hajju on ɓay ɗon ko ma yahe ko ma doge kono Allah ko daali ko man istata'a ilayhi sabila ko kala wawɗo on faami ko hikkiti ɗon ko horugol ngol ko hejjiti kom fop ko marɗa ko waɗanta sinara kadi ko yawgol ngol guere jihad ko ɗiɗo piiji tati pet e dina kam fop kono wonne falɗen yewtugol ɗo si on daari dina kam ka ibada ko gonga worɓe ɓen e rewɓe ko ɓuri konno fota ɗon par ce que ko satti ala e muɗum ɗo ndaare hay ka suumaye Allah no uccandi sonnaɓen ka seɗa yude lebbi ma ɗin wona ya hooro Allah no wawno blokugol ɗum hara forcément ayata lewru ma ɗum e suumaye fes hara yiyata fi on ɗum fiya hooro kono Allah no jonni on pause son ari ha e certain moment ƴetton pause ñaamon yaron alhamdulillah yoɓo yon kañum kadi on faami yoɓo yon no falira ɗo wo kadi naynnugol ko ma yoɓa jokkinira julde nden o waɗanma pause ka ok jon noon ko honno an wi'irta gorko e sonnajo no fota idan wona yoɓe ndaru fi ka ibada innugol joni Allah inni ya ittu zakka an sonnajo on Allah inni ya juulu Allah inni ya janto inde Allah ɗum ɗo hara en holli gorko e sonnajo no fota la wonaɓe gotum fes yen fof kadi ɗen andi so yaari logiquement gorko e sonnajo wona gotum few ko worɓe jelo e sonnaɓe jelo hande pirata worɓe ɓe gaño an sonnajo ƴette gorko mo fotata duuɓi hara ɗon fota tek onon ɗiɗo piro gañoɗa ɗuuɗa e innata ala kono ɗuuɗa idan nane ko Allah daali kon Allah daali arrijalu qawwamuna ala nisai bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah daali arrijalu worɓe ɓe dey qawwamuna ɓe ɓurnama honɗum ala nisai e dow sonnaɓe ɓen wona mi wowli ɗum wona hadis ni koyne hadis on ko selluɗo ma o sella Allah daali worɓe ɓen ɓe ɓurnama e hoore sonnaɓe ɓen fi hon ɗum bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din sabu ko Allah won ɓurni kon yoga e dow yoga idan wata heɓu ka hakkille ma oɗo sonnajo an e modi ma hiɗon fota wata jaɓu heɓugol ɗum wata heɓu on miijo na ɗum a perda yala ma on perda aduna ma on perda lahara ma on par ce que ɗa andi intérieur man an e modi ma on fotata wona on gore wona on goto naam ok Allah daali honɗum o fi honɗum wasi Allah ɓurni ɓe o wi kadi wa bima anfaqu min amwalihim sabu ko Allah ko yamiri yo finance ko gorko on ko ɗum wonde wolugol nane si ñamete sorte ka suudu ko gorko on fawi fi kala nde ko rewɓe woni wadde ɗum gorɓe ɓen sotta ñamete ka cuuɗi ɗum iɗen andi ɗum ɗum suuɗaki ok joddi suudu ko gorko on fawi ko kanko woni yoɓude ko ɗum wasi Allah daali wa bima anfaqu min amwalihim ko ɓe finance kon jawle maɓɓe ɗe iwka mariage ha ñande hewtuɗa ha fanna ma hiɗo wondi ko kamɓe worɓe ɓen fawi ko ɗum waɗi si Allah e moƴƴere makko nden nde goɗɗo gorko on no nawiya si Allah okkori on ɓiɓɓe hara ɓen ɗon ɓe wawi immade son ɗaɓɓaniɓe barki on moƴƴodiri hakkude moɗon o yurmodiri Allah okka on non ɓiɓɓe wawa ɓe joni fawtagol on ka nawyuɗon ɗon Allah yamiri ɓiɓɓe ɓen ko yon ɗofto jibimɓe on ɓen ɗiɗo on faami Allah yamiro ɓiɓɓe ɓen to si tawi onon mawɓen on fotti on yurmodiri mo kala mo waɗi hakke mum on haray si ɓiɓɓe ɓen heɓike si ɓe jandi ɓe fuɗɗi keɓude jawdi koɓe ɗofto on joni ɓe ƴetta charge mawɗo gorko on ko waɗayno ko ɗum wasi Allah daali wa bima anfaqu min amwalihim idan onon worɓe wonɓe salagol ɓen financegol ɓe nguli mon ɗin ƴetta ɗo mbuuɗi ma fof yaha darna Afrique hara ɗin fof ko chambre gotum marɗa ton hay ɗum a wonata ton a woni golɗo hitande a yahata har magoy kono noon koye ɓen gure ma nde ñamo hara si waɗa ɗum sina ɗum wallahi hara ɗa mari probléme yawmal qiyama sa acci ɓiɓɓe ma ɓen ɗo o a considérali ɓe halkike ɗo o ayni an a tefata a darata si ɓe ñaami a darata accidiɓe tunge nene maɓɓe saabu probléme hoye woni koye hakkude ma nene maɓɓe accida ɓiɓɓe maɓe ni ɓe bonirani ronka anditude Allah no pinisi woɓɓe go ɓe heɓali ɓiɓɓe fes woɓɓe ko no wodi toriɓe Allah depuis Allah tagi ɓe heɓali ɓiɓɓe idan an Allah okkorima ɓiɓɓe tawa ko o sonnajo ɗo kadi jebinan maɓe an tun woni heɓunoɗa karna ɗo a wata heɓande hoore ma ɓiɗɗo an gorko idan andi tan oɗo sonnajo sowanagol ma ɓeɗo ɓiɓɓe jibina ɓeɗo ɗum ɗo tun ko golle ni ɗum ɗo tun yo yone si tawiɗa mari ɓernde haray worɓe ɓen koye ɓen finance ɓe ngoli maɓɓe ɗin fiyo nder ton deƴƴo fiyo nder ton ɓuuɓu kono onon sonna ɓen woton heɓu ko hakkille mon dey onon ga worɓe ɓen hiɗon fota haray jente ɗo kadi hadis goto woni laɗo sallallah sallam maaki fiyen andu ha joni worɓe ɓen e rewɓe ɓen ɓe fotata nelaɗo maaki
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها أو قيل لها ادخل الجنة من أي باب الجنة يعني شئت ينادو ماكي صناجو سيو إذا صلت المرأة خمسها سيو جولي جول ماكو دين جوي صناجو وصامت شهرها وهوري لورو ماكو سوما يندو وحفظت فرجها وريني فرج ماكو غاي وربه janambe wadari zina ndare nani possibilité sonnajo nartugo aljanna ko très facile si on jabi wallahi o Allah inali sa wadi jihadi on nali sa itti zakka on nali sa jantike inde Allah dum fofa walima ton no waddi ma no wadugo fi hebugol baraji buy fi aljanna ma on tow kono fiya hebu ko benta ko les points fondamentaux tawaji din ko manata aljanna subhanallah Allah no moƴƴe mo onon be sonnabe wallahi nane hadith on nani nala do maki si a juuli a hoori a reeni hoorema farjuma on gay worɓe janamɓe wa ata'at zawjaha o ɗoftike moodi makko subhanallah wa ata'at zawjaha si o ɗoftike moodi makko ko hommo wiyete ɗofta goɗɗo hakkunde mon e Allah est ce que Allah no inama ya ɗofto mo ɓurɗa ɓe ɓurɗa ɓen fof ko ya yurmiɓe na ya ɗofto ɓe wi'aɗa ana takalla en ya ɗofto ɓiɗɗo ma ka ko ɓiɓɓe ɓen ɗoftoto mawɓe ɓen idan so yi nelaɗo maki wa ta'at zawjaha o ɗoftike moodi makko ko parce que ko moodi makko mari priorité on ko moodi makko woni ɓurɗo on anduɗen kon fuu ɗoftagol ko ɓuraɗo on ɗoftate ɓurɗo on ka wona ɓurɗo on ɗoftate ɓuraɗo on idan ko honɗum nelaɗo maki ɗo si a ɗoftike moodi ma yawmal qiyama Allah wi'ante he an oɗo sonnajo an ko a princesse joɗo ko a princess arɗa hande ka Allah ɗo sa waɗi ɗiɗo tumpiji nelaɗo maki ɗo a juuli a hoori a reeni hoorema a ɗoftike moodi ma nelaɗo maki yawmal qiyama Allah daaloyay naatire aljanna jooma ma on kala ka faalaɗa dambuɗe ɗe faalaɗa ɗen fof subhanallah dambuɗe aljanna ɗen koɗe jelu koɗe jeetati samaniya a naatiroyay kala ka faalaɗa e dambuɗe aljanna ɗen idan onon sonnaɓe ɓen ina ɗo aljanna mon on